Yemgiri Papuna Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Lok Sering. Asi Manung nagi topic si reviewing Manipur Sangai Festival 2018 edition si review toropagi matang duni. Maram di Sangai Festival si hujik si tang kumathote hogi bani tang kuntra bokti chatori calendar da yaurba dugumba chap chana mai su lamma kanjaraga leraba dugumba festival ne cultural festival somewhere masi atopa area su sports festival has dum jawa duga cultural aduga maruina khoi food stall sing kari sing aduga top lebak singi even including foreign countries magi lamdugi handloom handicrafts product phoba in terms of jewelry kari matang palasu loina ba dum uba ngamba yengba yaraba cultural item hairagana community tongan ba sing se mafam atop sing lebani aduga Sangai festival is the best venue because in one place you can witness different culture items aduga tradition khoi tribe sing si aduga community sing si kari tradition to bujano kari lebu jano kai unique feature of each and every tribes and communities culture tradition loina ba ubu yarba swagi area ne aduga maruina Sangai festival ngasi gi maruina review si yan hanbada tourism department ma si tourism festival na pangtho mani 2010 gi mawang bogde du up to 2010 masigi matung tarak pasing di Sangai festival madudi Sangai hena yam tang phangba khoi saji makhal sisu khoi popularize toba at the same time shape Sangai gi idea duni aduga masigi iroina na tourism industry na tourism department pangthor pase state da tourism industry si khoi sakhut na bagi main objective to paikhala khibane loya na Manipur da Sangai festival lakpa kan da tourist sing sigi tourist volume se kyam yam khale sam hare kan da aduga maruina Myanmar se ekhoi gadi amurom da atopa foreign country ne du foreign country mo ojero so ekhoi gadi yum thang na ba leba khare hana closeness se khare hana hen ba aduga karim kan da Myanmar studies sing ki kari gi Manipur su da hangal leriba kholiba sing se Myanmar loan khang ba se ekhoi da kya ki mathok tai in terms of trade in terms of education tour in terms of akhoi gi medical tourism ki kari gi matang sing se punna ngasi si khana janaba ki tanjani loan nengin bir ba ke sing de gi sing nu phabiri ba se is Sachhidanand general manager classic groups of hotel ni yan han ba Sachhidanand bu taram nok sari Sachhidanand sina khara official name ni aduga momo haibasina lekai na su aduga mayam magi friend circle na su aikoi mak na su haibata ai gi lekai gi inauk sing ne aduga momo hairaga su aikoi na di Sachhidanand si am tang na sina ba haitai momo hairaga khanguni Sachhidanand elias momo ai Sachhidanand bu yan taram nok sari impact tv gi studio da aduga Sachhidanand gi oi de lengin biri ba si Dr. Nongthombam Bobby research associate Center for Myanmar Studies Manipur University ni ai oja wi su taram nok sari adu heta thangna phami najari basi Ibohal Singh director of tourism government of Manipur ni ai maru Ibohal su taram nok sari maru Ibohal se ai nahan ta sengbudi director ga oiramina pham si am responsible ba pham du oiramina aina yamna ke haini hangoi jana tawjaram bani adu nahan khoi Sangai festival hobun se aina interview logjoba kanda wari sum sarak kanda dem science da khoi 1985 metric dora matungda dem science matum dur PUC hai matwai du da tam najarak pa isung imana ba haibatai sai kuntre ki matungda ngasi se amuhana nan tourism khoi Sangai festival gi nodur thengna jare hobun mi tu da ngasi se yam khara close oin thengna jabu duni amtang kuchok chop tai maru 27 years after 27 years thengna jabu se aina maru hol da lakchaning bu se baru oina Sangai festival se 2010 gi mamang bogdari tourism festival na khara kai tare small scale da haibatai marum da harati tabada sawbining ba forum su ya dugo mai ga khara pm hai tai marum da harati sum chok thorok puna kamai tawi 2010 da Sangai festival na aduga idea behind the to promote tourism industry in Manipur ni aina hangjening ina from the last more than 10 years masigi festival say direction target haibatai tourism industry promote togi mai kai juda sanghan labra sanghan bibagi kano do area du labra kamai thambiding esen ahamada ai matam kuina 1997 87 da thengna gi ba ai maru sarat thengna ba siam nungai Sangai festival gi wari si hojik habiri gi wafam du sume 2010 gi mamang da di mase yam pikpa scale da koi gi tourism festival hana tawrame aikoina tourism promotion tawba consider festival is also one of the event ama compulsory oiba dugumba event ama oi akoi masi festival tawri bazigi nungi oiba artadi Manipur da leiriba aikoi gi tourism gi potential oiriba maybe art and culture maybe sports maybe any kind of what to say
potential that we have. Masi festival gi matam sida aikoina miyam among the puthoga masi wo koina utpa tourism sidi taseng ba di selling of the products Manipur da lady ba kari kari lay masi prithvi da koina yuan bani selling to he na yoli gai Manipur da tourism bi se kind of fields da koi sakot pe hen doini aduna festival si miyam da India gi atop state ta amadi अकोगी abroad ta Manipur da kari kari lay karam karam posi unique oy kari gi Manipur da lakning handuino kari maram gi lakaduino aduna koigi tagline khara aikoina semjebji se bin dear yet koi maitai londa haragana nang chatlu rabrane exactly nang uru rabrane ka haibse masi yamda phajaba adugumba kaino amani masi sida koina focus tawri basi से बिन डियर ये सदा कोई ना हंतक की सही जगह होंगी बसी माय पिक्चर से you know मसी it needs to be changed हाना ले रहे में बस जगह मसी हों तो करी की नोबु अमुक तो उधरी वो पोट मणिपुर तो करी मरम की लाख तोड़ी बनो हाई बसे बिन डियर ये सना मसी ना कोई की पुलिंग ओहलो हाई बते की uniqueness of Manipur like Siroi lily the only flower available in the world masi transplantation to busu ngamde Manipur ki Siroi hill je khatang sale is very unique say Loktak part and kai bullam jao the only what to say floating national park in the world is very unique swato dana se polo the origin of modern polo is in Manipur birthplace of polo yeah birthplace of polo aduna Manipur da kari maram gi noi tourist mayam sing da koina appeal tawri please come lakbiyo we have this you can see all these things during festival sigi ni koina nungi oiba festival tawri ba sigi nungi oiba art si masini koina koi utna ba hona jari ba se hoji hangbini ba wafam ji festival ji trend ji hong ai hai ba si ma di ai thamjage Bada yam pikna masi satharami small scale the tourism festival tourism is something like mayam the department amu ina ubi in my concept tourism diversity is not that tourism diversity department when work to we our opportunity Manipur da jagoi jana sabanu pi ma phawre have is tourism Manipur da power sports star am lai have is tourism Manipur da lamjen chenbam lai re ha tourism Manipur da engineer of prithvi gi oina mana kaigumam puthoi ha is tourism Tamilong da handa khwaidagi nupi ahal lama nupi da prithvi gi oina ahal khwaidagi ahal oiba nupi ma hingaga lai ha oli ba is also promotion of tourism aduna aigi mota hojiki tourism ha is a multi sectoral approach okay we should not depend on tourism department only all the department what under the government of Manipur need to go together. The goal is one, just to promote Manipur. Different departments are working just to promote Manipur. So I give motadi houseki trend hongai ba pose masimadi koi apik tuhon tengi mamang da tourism festival or madegi ngasi Sangai festival lakpat tuhon tengi lakoi hongai ba ste kadai bo hongage hargadi Housing international level yaure state ta khatang confine toroga toramba state ki department kharaga khusam naraga silamba tourism festival se ngasi di world ki participant mayam ma yauraga even sumo wrestler hojik lais Thailand gi laiba Bangladesh gi laiba Japan gi laiba adigi Myanmar gi laiba adigi si polo players US gi lai European country में हम लाई it became not only our festival our state festival kada oidreba the scale has gone up to the level of the international level so the trend of this festival has been changed what to say to some years by years yes tourism industry is all and by the target ni adu ta sengna moswai se target tor ko se yan han bada Manipur promote to buduni some Manipur chalu bra na Manipur chatori bra chatori si manam kai gino ya ko question ni some la ka dau sing china
interest होगा तो एरिया सिंधु हाना चाफल अनबा फजना डेवलप तो बोई से यहाँ अनबा गोल दुनी अदुगा डायरेक्शन अदुई माइग्रेशन के लिए बनी मरो बोले मतंग नौदुंग लग सके आई ना उधर लग सके से मरो इना उजिक से म्यांमार की टीम मरो म्यांमार की डायस्पोरा करिकल बोतना इन खमदे डायरेक्शन तरह जो तो बिरो माले मरो इना सेंटर फॉर म्यांमार छदी सु मणिपुर तो हांग ले आई ने हांग खंजिंग से म्यांमार से मरो दा हरदी अखोइना अतोप करू का अतोप कंट्री दो उदब हाई ताई मरमदी चंदोक चंसिसु दुम फ्रीली दुम यावा अदगी ट्रेड की करी एक्सचेंज तो फजना दुम तौबा अदुगा मणिपुर दा हाइरगदी मणिपुर गिसु होय प्रोडक्ट असोम चतबदि नते अदुगु खरा चाउंग लाइ से म्यांमार की करी की प्रोडक्ट सिंग मणिपुर दति दुम फजना लाक हाई ताई स्वाइदा मरोइना अखोइना ट्रेड की करी की एक्सचेंज सिंग खरेना चाखोलनबा अदगी समय कराय दनोमा म्यांमार दी लाक टीम सिंग मणिपुर दा एजुकेशन की करी की कुदोंग चाबो फंगगदी कायना हाइरकपगी मतंग से स्वाइ से ओवरऑल कमाई उबी अदुगा अखोइना हाइबा ताई मरोइना अखोइना म्यांमार लोन खंगबई से अखोइगी लमदम सी गोइना मणिपुर की ओइसुइना कयम इंपोर्टेंट होय अदुगा सो फार एज ऐसा कि एजुकेशन टूरिज्म की करी की मतंग यंग कान मेडिकल टूरिज्म ऑलरेडी हाना लेजरे असोमदे अनाव सिंग लाकपा सिजि की करी की स्माइल ट्रेन की करी की प्रोजेक्ट म्यांमार की सु लाकपा अदुगा एजुकेशन की मतंग ओवरऑल लैंग्वेज की करी की मतंग से कमाई थंबिनिगे थैंक यू दसरत इन कोई सेंटर फॉर म्यांमार स्टडीज मणिपुर यूनिवर्सिटी 2005 तगी खसरकपने स्टाब्लिश तौबनी अदुगा मसी इंडिया की अहान बनी अदुगा पृथ्वी की ओइनसु अनि सुबनी अखोइना इलानो यूनिवर्सिटी दा अमा लेरे अदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर म्यांमार स्टडीज ना अनि सुबनी अदुगा पृथ्वी दा अनि सुबनी अखोइ आइन सेंटर की आइन थबजरी से अदुगी कनेक्शन दो लाकनबगी दमक तौजबने होजि सेंटर फॉर म्यांमार स्टडीज ना तौजरी बसी अनि थोई अप्रोच अनि अमना रिसर्च ओरिएंटेड ओइबा एनीथिंग ऑन म्यांमार बट फोकस पॉइंट खर लेगनी म्यांमार की करम एरिया दा कई तौसिगी हाइब के से अखोना सेंटर तौजबसी बॉर्डरलैंड स्टडीज डायस्पोरा स्टडीज तौरी देन अतो पार्ट अमना अखोगी लैंग्वेज की प्रमोशन से अखोगी म्यांमारीज लैंग्वेज से अखोई 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स अमा अखोई सही यामे आम सर्टिफिकेट कोर्स होइन तौरमनी हुजिकी अमु सही ओमरी सोरे अखोना डिप्लोमा कोर्स तौर पसे सिट 14 ने लाइक अतमाइ तौना असना कोमदा म्यांमार की ओइना अखोनी यंग मतमदती म्यांमार से अनि थोंना अखोइना थुगारगे यंगबम संगे अपर म्यांमार अमती लोअर म्यांमार अखोइ एजुकेशन सेक्टर की पोसे दा अखोइना खितंग कंसंट्रेट तौर यंग मतमदती लोअर म्यांमार मीन्स यांगुन अखोइगी निपितो यांगुन आइदी मनले दगिना यांगुन लोम चखिबा सिंगसे सिददी अखोइना मणिपुर नत्रगा नॉर्थ ईस्ट की लेपगा यंग मतमदा असाइददी खितंग अखोइना हाइजन बखर वागनेबा एजुकेशन सेक्टर से अपर म्यांमार से अप टू मनले बॉक्स से सीनेब अखोइगी कई हाइतर सेलिंग पॉइंट ओइदोइसे स्वाइसदा अखोइगी एजुकेशन सेक्टर से अखोइना से इवन इंग्लिश एजुकेशन याम बुई आदा अखोइगी म्यांमार इवन यांगुन यूनिवर्सिटी दा नत्रगना यांगुन की लेरिबा मी म्याम से इंग्लिश की पोट सी यामना वय अदुबु मखोइदा अमखक लेयबा एजुकेशन हारगना नॉट लेस देन सिंगापुर मॉडल हाइबने ओके सीनेब मोइदा अदुना यांगुन असवाइददी नॉट less than Singapore model means US model do neba para copycat of US ni na khoi gi Singapore to do sina ana aswai sei da concentrate to bun akhoi na akhoi gi oiba pot ama akhoi na to sai taragadi sigi upper Myanmar sigi hariba manle da kina sigi Sagain adai di sigi Moniwa ga leiba si myam se swai sei da akhoi na focus to kan da khara soi na nak pa ko da lurai badi education policy ama leitaba असना कमदगी म्यांमारी सिंगना खोगी मोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की लेवल दा मी खरा ट्रेनिंग ओइना थावा नत्रगना मियोय खरा दिल्ली दा नत्रगना अहमदाबाद दा ओल्सोएवर एनी साउथ इंडियन दा तमजगे हाबगी पोतदी यावा को अदुगो वेरस सुना कमगी नॉर्थ ईस्ट की सेक्टर स्वाइस ददी ए ओजिपुदी सिलोंग बोक्ति तमले मोय अदुगो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर मरोइना स्वाइस ददी खोगी सिगी एजुकेशन की पॉलिसी से कितंग खोगी कितंग प्रॉब्लम अम लई मरमदी से इना नंगना मोरे दा लेरिबे स्कूल से यामी private school the government school as well as college lady seida tammi basa the recognized of certification se patam tari sai se burman singna seida level population sem yami burman ki population sin ki population naga ki population even meitei ki population mayam lady si mayam suna mori da la kan da like the matam seida certificate se the recognized away my government na si acho problem am ne ba adu ki mamang da di like pasan tamame ba moi si tamna khotna la ba ada sai sidagi khwaidagi mu खुदुंजाबा लौबा हाइतारे अपॉर्चुनिटी से यामना फंगिसना दी रिकॉग्नाइज ऑफ सर्टिफिकेट से दी मरु ओइना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯟꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯏꯔꯦꯁ ꯆꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯗꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯖꯟꯅꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯏꯔꯦꯁ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯇꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2 seats ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯁꯇ 2 seatsꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯈꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇꯤ ꯈꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨꯅꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ education sector ase akhoi Manipur da leiriba school college whether private school ogera adai government ogera university box se da yam wang ne khoi standard se sigi education se yam tamning bai tare maru English education adai any modadi political science have subject leite ba international relation ka tane ba ana political science tamjaning ba chhatra le ba modadi thang da ba thoinge okay area of interest to sing leire have ne aduga maru ne hujik yam kanna achouba hindrance am ohele se maroina policy leita bai sum samna kanda policy leita na maram kanda tamburasu certificate to samwa gra rom masa khang kya ragadi phone zamandu masa khang bi daba aduga matam mang su madu kana bom khang da bi phim ne policy mathau leba policy ma leba mathau ta ne bi wafam ni swai area sen kham bada mathang law dong lak sake jowi Sachhidanand momoina yan lak chaning basi yam laina mayam sum khang ning ba haite sim samna kanda Manipur se maroina festival budia to festival mayam su leita bidina te aduga akhoi longest aduga and biggest hairko tara di festival se Sangai festival si su amani habani list tu ki top to leiba haiba tai sam sam na kanda tourist ki lakpa ki sang haiba tai aina maroina aina ngasi momo da thamjaning se classic group of hotel se hotel ahum ni chalai se aduga target tor pose mapande lakpa se classic ase dum akhoi su imanaba sin kari sing su dum hange classic to book to bi se season akhoi maroina festival ki numit tarani ki manung aduga plus other general days ta tourist volume se kamaina thengnabi aduga kamai kam hengali swai area se ngangeni se kamai thambini mo namakta da impact review ngasi gi discussion or sida invite to bira bugi to ta yam thagat chari tourist volume say akhoi gi sum throughout the year yeng matam da February January February aduga October November swaise volume je khara dum high oi okay kari marom gino haipa matam da sungai kan se da conference kumba adagi Manipur da su monsoon season loir kanda korak pagi adagi paddy field yam phajaba matam scenery yam scenic beauty hana daga dum phajale swai matam sira yam su phajaba oiba adagi conference kumba pangthokpa matam da su June July August swai gi matung da anamana pangthok nei sida Manipur da laiba inflow or tourist haigadra traveler haigadra akhoi gi hotel da laiba guest haigadra anamana business travelers oin oi adagi conference government related oina lakpa traveler guest adumo oin oi Sangai festival gi manu jira yana na khoina nawai hana haibigere akhoi director nasu yana mada Manipur tourism festival or maje 2000 akhoi classic hotel ji yana 2009 November da inaugurate to gemni adu 9 da
inaugurate 2009 inaugurate tawibse ada iya number Manipur Tourism Festival aduda thengnagi ada ekanda thai dagi mi khara lakpa adumba thengnagi moi sol famboy na lakine mathang dei sum chahi mathang chahi 2010 11 ada dei sang Manipur Sangai Festival on kre adudagi plus hotel gi accommodation leiba number of rooms inventory hengalakpadagi guests adagi facilities tourism is the hotels in one of the facility provider of fooding and lodging aduda guest ama tourist ama akoina zuma pana travel tabu matamda akoina pamise neat and clean room neat and clean bathroom aduga hygienic food sisina quite important oiba in terms of standard or in terms of 5-star hotel adagi different category da investment matugina hena yamna phajana bed sheet oiro adagi amenities oiro hena tangba hena phajaba adu momam thamne adu basic requirement guest amana lakpa matamda yamna nungaina room da chang kanda neat and clean oina bed phajana thabiramba clean pair of bed sheet spotless oiba adagi washroom bathroom phajana luna nanba adune kano guest amna pamise sigi facilities sum lepadi guest lakpuju yamna hinkale dagi especially sangai gi manung sida in 2000 quite yamna lakipse 2013 gi sida Myanmar gi delegates moi 300 Myanmar delegates mo laki adura achu yamna chawba challenge ma akhoi na technology se room inventory ada kana classic grand hungry akhoi lebi classic hotel dani lermi se ada 59 rooms aduga akutopa leiba Manipur da hotel ma'am singa room inventory do yamna konadaba matam duda government na khoi da responsibility ma pibiraki adudi hujiki laktoba delegates ma'am singa thamna ba aduna jaga leitamnina PPP model da hotel Imphal je khoi da senajar khimni hotel Imphal run by classic se hotel Imphal by classic se within very short time akoina pangibido 2.5 months October dagi akoida classic ta senior khimni renovate tawraga guest ma'am laktoi se thamba konana baina room se matamudura room functional se yamamde 8 to 9 rooms serviceable room akoina changi technology se adana leme adu akoigi state ki matamdugi honorable CM na invite tawrobne na government na invite tawrobne the chief minister moi mari mulaki different regions of state of Myanmar dagi adigi akoigi state ki ju mai oibne na akoina responsibility lawraga hotel Imphal je renovation na hogi horaga 300 delegates to akoina thamba ngamgi aduda Manipur ri Myanmar su yaure adagi official ma'am yaure adagi moigi businessman ma'am yaure business conclave su classic to organize togi adu moi mafam jaga assembly da mu lunch pijaba adi centra da mu lunch pijaba adagi CM Bangalore da mu dinner pijana jaga maroina requirement se momon tak krise maroina yes laiba sing se marom da herdi tourist sing se maroina mogu accommodation gi karigi stay gi fooding gi karigi matang se international level du bogi phangan bagi keno du phibam duni yes kana go mokhal laga akhoi phaisa khara adum expand tok jage du to du khoi top class ti pami haibagi phibam dudi almost fulfill tok no area le somewhere khara low cost oi bada legi haso du dum provide to kano dina te du moina Sangai festival gi swai gi keno se tourist volume se siga to pasing gi na Sangai festival manung si changchata dum wangin haiba yawra na tagana Sangai gi manung sida laiba guest se hujik compare tawradi adum khara dum henkal lei ena haina lolojani aduda laiba guest ma'am guessing se ngasi da Myanmar football team tungre akhoi state ki invitees oina anamba but whereas guest traveler amo tourist amo oina Sangai festival Manipur da tauri Sangai festival jengena lakpa oina masana lakchaba chei adumakti ya khara dilai adu yam last year khara lai handaki chahi desu group ama lai
moi Manipur Sangai Festival Manipur gi timing je moi na tour operator na select pa timing je Manipur Sangai Festival manung da yorok na baina sumai to na sida lai riba khoi doctor gumba moi na maru mapang jing je Manipur koi ba lak pa koi ba lau ro Sangai Festival manung da la oina hantak to group ama lak tore mamang da su doctors मैम की ग्रुप अमा लाके ओके खरा कनो ता हरका नंबर वर संगाई फेस्टिवल मनुंग से यस टूरिस्ट की बोलुम से हेंगतब दिनती हेदी हेंगली अदु एज ए होल यंग बकांदा मणिपुर से संगाई फेस्टिवल खक नत्रसु अतोप तोप नसाइगी वेदर की नुंगाइबा अदुगा सिनिक ब्यूटी की करिगी नुंगाइबा हरकांदा अतोप मतम मरो नसाइ फेब्रुआरी टू मार्च की स्वाइस दुम कोई टूरिस्ट की नसाइगी कनो हाइतारे राइट टाइम है बताए बोरम थारे स्वाइ सुम लाकपै फिल्म दनि सम दारे कांदा आइना ओजाइ बोलदा आइना गोल मरो लाक्चनिंग बसे मरोइना हुजिक से मणिपुर की संगाई फेस्टिवल की कनो तोकांदा कोई ममंग की करी ते सुम ताब होम स्टे की करी की प्रोविजन सिम दुम खरदि लेबा माले अदुगा मरोइना संगाई फेस्टिवल हंदकी 2018 सिगी एडिशन सिदा क्वाइटगी सिग्निफिकेंट ओबे एरिया से करा ओदनो अदुगा एज ए होल पारक कांदा संगाई फेस्टिवल एक्सिल कांदा हाइबुदी हाइबिरिबा टूरिज्म डिपार्टमेंट सि खतरदी यारोदी हाइबिबा अदुगा टूरिज्म डिपार्टमेंट से मयामना थौबुरेल ओंदी उबई फिल्म दे लेरी स्वाइसता अखोगी चैलेंजिंग एरिया से कराई कराई नोन आई लाक्सगे तबुदो ब्रेक की मनुंग लाक्सगे ब्रेक की मतुंग दा इंपैक्ट न्यूज़ की मनु हुने येंबिरिबा पुनमक के फमदा थुना पुतुन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज़ मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग येंबिरिबा पुनमपु अमुक कन ताराम नोक्सरे मरोइना एंगे जाय खंगिरिंग बिदो हंदकी मरोइना 2018 मणिपुर संगाई फेस्टिवल एडिशन सिगे ख्वाइदगी सिग्निफिकेंट ओबे एरिया सिंग हंदकी मरोइना अदुगा मेनोइना नसाइगी होम स्टे करी प्रोविजन से कोई ममांग दरी खरी दादी सकी समय होम स्टे की प्रोविजन हंदकसु यावदी यावबु जाला मरोइना होम स्टे सी खरे हेना फोकस तो एरिया ओबरा नत्रगना मणिपुर से पिक्चर बसु मणिपुर इम्फाल सिटी से स्टे है बताए मरोइना होटल की करी सिंग से लग्जरीस तकी हौरकांदा खितंग मीडियम की करी अदुम मसिंग यामना लैबिसना मरम ओरकांदा होम स्टे से माई पाक्तनबगी एरिया मा ओबरा अदुगा दिस ईयर क्वाइटगी चैलेंजिंग टास्क मणिपुर संगाई फेस्टिवल सिनबदा अदुम तक थबिरम तायोला याम नोंगाई मरु हंदकी संगाई फेस्टिवल जिदा खरा सिग्निफिकेंट ओइबा मैम हानगी पोत्त उदबा खरा टॉप टॉप हायरगदी अयंगोदा क्वाइटगी नोंगाई जबजे हानबदा कोइगी सुमो रेसलिंग पांगथोकपु ngambas मसी सुमो रेसलिंग सी पोरकनबा होनबदा मसी यामना जापान गिदी यामना लाइग मरी लेनबा अखोइगी कांटेक्ट तौरगा पक्चदा चपजु यादबा पोट अमा ओइबसे अदो मसीसिदा अखोइगी सलाई होल्डिंग्स कांगबु मयामसिना सोंथोकपिरगा हाबिदि मोइगिदी जापान से याम क्लोज कांटेक्ट ले मोइगी ब्रांच को फीस के का याम लेबनिना मखोइना मसी पोरकनी कोई एडडी कॉस तौगनी ना सोंथोकपिरपा मसीना हदकी संगाई फेस्टिवल जिदा ख्वाइदगी नुंगाइबा मिकुप आइदु मसीना ओइ इनौ नोबा दुगा मयामनसु पामजब यामना खौरांगना जापान चलगा इमिटसिना उबो फंगदबदो संगाई फेस्टिवल मनुंगजिदा आइगी मिटसिना सुमो रेसलर ngarang mok unara sa thangminabada as yam jolly way moisi mi si yam jolly way nungai nu phamibo mayam ju koigi nokhan ba nungai han bu way ba honorable cm ju atagi nui ngang moina ngang basi moigi maron na ngang handong na ba translator am thame duga moina ngang basi kare hani wa wa nok ba yam jolly way moisi sima porpa aduga akoigi khara changes hairagadi akoi sangai open mic se masi crowd pulling way 21 dagi chatharakpa program sida sangai open mic sigi magi akoino focus tawriba pose anybody anyone akoigi top mayam nadi masa khangdriba aduga mangondadi talent amadi lei aibu umtang masim to ucharagadi ai jemtang uningida kana sum खौरांग ना गाय ब मीजिंग जी मसी थोपी रो सिले कोइ नारि हिडन टैलेंट एक्सप्लोर तो काजन कोया द लेबा ऑलरेडी स्टार ओइरब कांगबुदुना मिड द स्टार हाइड प्रोग्राम सिनग्रे संगाई ओपन माइक सिना ngसागी सर्च इंजिन नि तौरिबसी अदु मयाम अमुक त खंगदब उदबा से मणिपुर द मसक नाइबा इसे कलाकार उरे कोइ खंगे मणिपुर द फागी याम हाइबा मी कोइ उरे खंगे येंगे सुगियें येंद्रिबा मी अमना सुंगु उद्रिबा मी अमना थोगलागा अंगक मखलगी फागी यम तोबदा मसी कायदेनो सुमाइना रिकग्निशन नमा मयाम रिकॉग्नाइज तौनबगी अदुगुमी पोट अमा ओय अदो हौजिक सुंगा सी जोइ ngसाइ चपदुदा अचोकि मति क्राउड से अरोइबिनी
Sangai open mics. Response is so positive. Masi madi ai sima haini. Handaki nong buda nong 18 da hapsel e so more wrestling aduga yes Sangai ojiki Sangai open mic. Sangai open mic. Arigi hashtag Sangai hashtag. Sangai hashtag su simbar maru ina selfie point. Koina Sangai gi model kano gi live model ji semba adagi koi gi Kangla gi Manipur gi hek laiba important oiriba phajaba haiba posi keep on rolling to thambani screen LED screens da adugo anybody can go and stand and take selfie point as soon as selfie low hek low buga asai koi social kano je social channel me amjida che Facebook bu hairo Instagram bu hairo YouTube bu hairo adudu da upload to hongi bane haidi dum live on gi ba adugo mai post se am interesting oi adugo Sangai library si ano hapsan bane koi Manipur si koi antaki mai library mai chakra badina handaki 2018 edition da masigi koina appeal tawjari base ngasigi koi discussion si doina masi yam fajana seriously from the corner of my heart aina appeal tawjari ngasi lyric tambang amdaba lyric leibang amdaba lyric leiraga pajabang amdaba angang mi satra mi yam lei Manipur da position holder class 10 amadi 12 ki yeng bada naina bada masa impact tv na su puthobi naina bigre ISTV lu naina gre loktak ya de leiba phambam chabam tumbam phadra leitaba imung onhonu wa phibam da like tam ko mi lei why don't we have festival yeng bola ko sida ai khoi gi yum da leira aina di sijinadraba kana gumba madadi yamna kana kadaba pot masi larik se pubiraga donation tawbiyu akoi masigi phajaba larik thamba mama akoi tourism department da akoi semaga akoi thamjage thamge duga larik pabiba larik khaba larik atangba larik kanaba larik pabu meyam singdo madu karim kanda पावल लोग है बेचते हैं पर लाइक की वैल्यू दिखा दिया हंदर अदवाई एरिया लाखों का अंदर एक खरा अतोपा यंगर जनरेशन सिंग बरोइना एफोर्ड तो बुंगम दब सिंग की स्वाइद खंजरसनो है बगी मस्वाई की एरिया से मयम कंट्रीब्यूशन तो बियो अदुगा इवन टूरिज्म संगाई फेस्टिवल मनुंग लाइब्रेरी में थम्मे अदुगा तंगाई फदरी टूरिज्म डिपार्टमेंट दा परमानेंट ओइना लाइब्रेरी में हांग पुयाउगी मसी टूरिज्म डिपार्टमेंट अखोना लाइब्रेरी हांगे हाबदी नते जस्ट फेस्टिवल से येंग बोला को कलेक्शन पॉइंट अमा ओहोरगा गवर्नमेंट का ताना जरगा गवर्नमेंट का ताना जरगा डिपार्टमेंट लेडी लाइब्रेरी का मई लेना बा हेक लाइब्रेरी में सारा थोकीबा मोय द हैंड ओवर तो थोकीबा अदुगा बरो टूरिज्म संगाई फेस्टिवल से साइकी कलेक्टिंग पॉइंट नि बोल बोल चैलेंजिंग टास्क कितंग हाइबि ताई चैलेंजिंग टास्क से हंदा की संगाई फेस्टिवल से द इनविटेशन से याम चैलेंजिंग टास्क ओय आई मसी याम अपील तौनिंगे हाइबदि मसी की मरु ओइबा कोई पोट से finalization of the dignitaries masima koi si last hour hai weekend ba koi ready toroga thamaga ju finalize to aduna mayam invitation phangge ga yam complain yam tawbi ado aina mayam da appeal tawning bajdi festival ama sin bai bi acho festival department yam involved to budi no si coordination time place yam di change challenging honor su krai no su ta bodi ta le rami acho asoi badi dum lei asoi bai bo handa kis da kwai da gi nuai ta basi masi ai homestay uji hangbi bo pham se taseng badi ai the tourism department se laga aina tourism ji kari no mai ai di pura totally new ni hana dei district administration da kari da sum leram badi na tourism ji pura ino no ba mo go yengo aduna in depth study to bo kan da di ngasai gi Manipur si di ai khoi America da sari ba skyscraper Europe ta lei ba Bharat ki chakol ba mafam China da sari ba akhoi Manipur da infrastructure da khoi challenge to ngam Manipur gi Manipur tourism ji masi prithvi da masa kangan ji haragadi we need rural tourism rural tourism natana Manipur ji promotion to da wagani okay haibadi building da kari da koi compete to ngam Manipur da lari bo loktak ki phajaba pot se masi explore complete exploration nama hoji akoi plan am tawjari masi university amada akoi ne sinajaraga masi gi akoi gi loktak ta project ama to kanda karam haina masi chatkadage aduga PPP model to ka da revenue kamai sharing to gani kamai to na public da kana ni haibagi cuts ko university ama da sinaraga magi research finding ama puthore it took around 3 years research to buda ko masigi research finding ja suki matik phajagre masigi magi man moina findings da akoina base to raga masi da koi gi
resort kumba floating market kumba floating restaurant kumba sugumba thamokpa kanda real tourism soidana makki lakani real tourism chakpa yani homestay ji loktak ki akoi baje homestay tawge na hantak si taseng bade ai sin thiba ai thabak ngamdaba hairagadi ai masima oire sangai mamangsda siroli da tawba dumaina sangai da so ai homestay tawgani haina ai kano ISTV unabam da haidokhrabani da masigi pose sangai me kidi asin ba mayam duna ngam hogdre aduga no edition khara hapsela kusina so no khara hapsela kusin ngam da matang ilaka da program ngam da hono biyo som dare kanda aina oja wi lakchani bose ngasai gi area do education ki policy ma leibdi concrete oiba education policy am ti changani habini aduga maroina ngasai gi education ki tour gi education tourist ki kari matang aduga medical ki already hana yam successfully leijare inka ka dawdi wali habni ado aina sum yeng bukanda manipur research to bi binina Myanmar ga khoi ga nakno ba yabe area se education gi medical gi aduga kitang lining barong gi karon da lakanda pilgrimage tourism gi kari gi area sing overall kamai ubi aduga maroina Myanmar se taseng na not only Sangai festival da digi mayam ko ko pasina tabata makata na leina dab dinate kare ne selan ba aduga chapchana कोई tourism industry चाखुट मिनन बदा मोसु चाखुट पा खोसु चाखुट पा यावे area हरती कराई द पुन्न समिने या गति ai adugi point to lakchadring ai da ai point of the with due regard ko director selection please go ahead kitang debate ama generate na tok jaw ke tong tourism se ngasai ju sigi topic se re-examine or rethink to ne review to na critically akoina Sangai festival si amtang review to hanjani we need to define tourism the concept of tourism se akoina som yengjam matam da tourism hojik manipur da tori ro sigi Sangai tourism changai sigi festival se sidi mela oina akoina ubudong tojai si subject to correction aina mela oina uzabagi maramti potsi akoida lady ba ngasagi unique myam si masi kamaina commodity on thoga commodify toroga mingon sell togdagi have ne ba tourism gi kwaidagi akoigi challenges an tourism ne ba next to oil akoigi dik akoigi thau dagi next akoigi kwaidagi successful ori ba sigi kan sidi tourism sigi sectors ne ba an tourism si department ne ba tourism is an industry ne an sigi industry na togdori ba commodity myam si commodify togdori ba si myam si pot kudimak akoigi indigenous oiba akoigi unique myam si commodify to bosi phabana tragada fatabra have another debate another debate ne but akoina lady ba sildiba asi oda chathari ba sidai da akoina uzabadi mela dona thaina matamam da akoina awa da merry go round mayam na toraga mana poraga pesa dum phangaga dum sakhiba akoidagi dum pugiba aduga akoigi oiba poti kem to lehudaba hawa khara sum thakta pakatlaga sum pesa khar tingaga khan nungai hoba then like Japan gi small wrestler mayama porokna saida yenghaliba sima asobe cement amani no doubt machine so minister so habi Manipur Japan or India Japan sigi relation India Japan yam nak nei yam phai sigi relation na so meeting pangi the diplomatic level but tourism oina ss oina yeng matam dadi akhoi gi mukna buna ritual oina utlaga mi gi laiba potuna akhoi stagi utlaga na di akhoi gi nungai bada akhoi mi du khatana oina utlaga pesa du moina puru sakibane akhoi gi na tourism oitara di akhoi gi oiba pot mayam si commodify toraka commodity on thoka da akhoi mayam si sale toraka mi mayam du laga yengaba charaba thaba even raslila oina utpumatam na raslila si govinda ji gi mantopta raslila sanagadam but when we talk of tourism along with raslila oitara raslila se kamaina commodify togdagi laiba tourist mayam na raslila se khongau se laga sanan ba yabagi pot ama khoi semba ta bane siboki oiba level amada akoina hojipokta akoina togdi yes hada government ki phajaba amana yam exploratory oina manipur ai se loktak natraga sangai natraga kangla na loide manipur haiba se Shiroi lady, Manipur have a Maugi lady, Manipur have a ada Manung lady, Adu lady, had actor
different mayam ama uttana sei da tori ba diverse oi pot ama khak saina khoi gi government na sigi ama khak exploratory oi tori sa sidi achoba khoi gi sigi government sigi achoba mai pak ama okay sai question tang yes adu aina point da aina point ama simak thamjaraga aina amu khoi gi Myanmar ki pot se Myanmar sa Myanmar ki diaspora oina nei nasira natragana Myanmar SS Myanmar singi sigi relationship yengse habra adubu hojik leiriba akoina khwai ahamada immediate oina khoi yam nungai jeristi diaspora oin leiraba khoi miti masa myam ipasa myam ma chu myam ma leirise sigi connection ama hana sakat minabam changi mase government ki policy ngatna na people to people connection sidi government natna su personal oina connection ama akoina build up to yeba say for example Myanmar da ngasi bokta akhoi gi national hero oiriba Irabot ki magi mufam sa masi akhoi national hero ne even India da su accept torba akhoi gi hero amane Bahadur Shah Zafar gi mangdi yangunda ya phajana sengkoli madu tourist spot amoe that means madu mogi Indian sing sin yamna phajana akhoi gi chatna khotna mogi aisu kai aduga akhoi na pamjeri posun uleba whereas sona kamda leiriba akhoi sigi Irabot ki mufam ja masi tourist spot oina moida sengol andar gati makhoi gi aisu kanare aduga akhoi gi interaction su yam thingat leba like that akhoi na matam mamada like la su ma'am reflect to bi duni ganga ojikti ganga da natraga jamuna chalaga akhoi gi asti adu to khotpa khoiram chali neba matam mamada di Irabadi turen gi isingna aigi samje chama phangjaraba Irabadi turen gi isingda aigi thang ase samthok jaba phangaba changna sarga kabaga samane yena koi mitim samya mi ama leidine mamang leidine ona adugi connection je asuna kam leimbasu Govinda ji gi charanda lai amutang kasaba phangaga di aija changna sarga kare haibane ba makhoi da ada leiba mi singda silaga leiraga leirane haibigi potnateba lai ingtong khoram janin Govinda ji gi charanda adune hek Myanmar sing lakpa matamda aidi akhoi gi meiti misa myam lakpa matam jaida moi khwai ahamba moi gi mamita khwai ahamba ji kangla na tiba moi khwai ahamba moina darshan phangningi se Govinda ji sine an sugumba pot myam amakha akhoina sagat minaba yai na khanjeiba like that moi gi dasu yes ojiti democracy ki potsi democratization ki potsi tamna lae aduga that madugi pot ama lae lakpu seida yamna potse akhoi na yengba ya basa akhoi na masi yam cynically yengba su yaroi maramdi mi gi government amagi magi policy ama lebak amagi policy da akhoi na yam ekta cynically haiba su yaroi moi su mkhoi gi position sai pilgrimage kari matang se akhoi adum punna chamina ba ya say for example si buddhism ma moi di si gaya se moi di sargane adu asuna kam to kuoiraga sagi woi chau to bodi mandil li mi myam se Manipur phawga lagadi se yang bio Imphal to mandli ase I more to mandli ase just Guwahati boki target sing sagi upper Myanmar haibagi area exactly bor su pilgrimage or su target to ya bagi area se religion li wai su puti du area dum la so far as aina jaw da supplement to jening bose hoi akoi na Manipuri Myanmar Manipuri haibate Manipur mayam ta lai ta bagi dia tu ga maroi na lak pa khangge education da khangge health da khangge lak ke harga de inghamada whole government to government gi approach am changi hana sagala kanda ekoi ga moiga lemina jarak pa ko sidai sakhiba da sahi to gi habagi wari du namuk tung koina nangna bagi integration am purak pudi ai aduga ain khambada government to government gi approach am yog ga di lisang china lasting oi ba no ham di ai leido mande aina momoda lak chaning base maroina Manipur gi as a whole Sangai festival gi the whole aspect se kamai ubi aduga ai site thamjaning bana Nagaland Hornbill si homestay si yam phajana tawba aduga phajana chawkhot pa hete Manipur gi matang homestay gi matang la pakanda kuina swai area si mai yengbira lamnina homestay si khare hena yangjan ba yadaba aduga homestay si yam ka hena promote to ngam daba si is it akoi gi Manipur gi manung Imphal city manung da numbers of hotels counting from luxurious tegina medium tegina loina bak leibaduna su homestay si in ba yadaba haide push to ba yadaba jaga amo ina feel to ba kamai to gis guest amana lakpa matamda moina pam matamda homestay has a kai moina pam je kai no haiba matamda laga Manipur da lao anywhere chalo adugi culture adu moi kamaina chage kamaina leige karamba cha jang kamaina chage adumba yengningba secondly hotel gumbagi facilities am laitaba jaga gai is the
homestay se yam successful oi akhoi ju mamang da Kohima da Aradura in hotel machama akhoi manage to jarami aduna happen Kohima gi matang sida room hotel gi masing se yam de aduga hotel gi occupancy su mi tourist lakpa or business ki lakpa su yam de Kohima da only chilli se hornbill gi matam sira yam chilli the hornbill gi matam sira mina hotel se phangna de hotel je moi chahi ma mamang da book tawne akhoi su hek hornbill hek loibaga akhoi na manage taw ma matam da mathang gi hornbill gi room advance ka tharga book taw hoi nagal Kohima the homestay yamna successful oise number of hotel rooms se mo yamla leite aru hujigi hornbill matam sida lakpa matam sida guest me amajing je leiba se phang leibom leitamni na homestay je yam successful oi alternative se homestay do lakne homestay plus moi gi culture ade yum sariba ade moina pamse traditional hut kumba traditional moi yum kumba adumbuda aru tabudabu foreigners somebody homestay oisu like aina hana hajakiba cleanliness hygienic toilet or hygienic food adwa area do fazana maintain tawdragadi adwa area do fazana maintain tawdragadi moi do second time one time lamba second time lagto ma yes exactly whereas in Manipur Imphal jida homestay se aina tajab da khara jaga khara dare hore homestay moirang sendragum da su thanga da su khara de hore homestay homestay gi lainaba tourist hojik live se Manipur lai se anamana business travelers aina hana je business travelers conference ko government gi related oiba adumba anamana oi tourist oina lakpa di moi di actual tourist oina backpackers kumba oiro homestay kumba leiba adventurous oiba moi di homestay kumba pamni huji adu member sing do khara wale habni khara wale adu tourism as a whole tourism industry oja bobina haje tourism industry is the main motive is tourism industry is a successful is a economy the state amo economy da yamna help taw mapandagi as one of the industry which has which generates or improved the economy of the state Rajasthan Kerala for example Goa pura economy say tourism da ne mapandai mi laga kano jaga da spend toramaga adugi paisa do khoi ojahoba aduga akhoi economy da add toba adubu huji ki di akhoina Sangai festival gi manung sida akhoi laiba jingje anama government gi invitees oin oiri in hotel business yes we are selling rooms adubu tung koina yam successful oira podi hayeng mapandagi visitors guests kaina Sangai festival bu yeng balakpa the homestay the lining balakpa matam da akhoi hotels ina one of the service provider of accommodation fooding sida ate like transport provide to taxi service adagi port handloom handicraft myang bhajing ju moi gesi ju one of the components of tourism si economy sida once si akoina pusal la pangamadi amena successful oigani ado area du orokan ni sam nai kan nga se tourism industry gi mai onda chap chana changla hu do aina mori bhol lakse se loidi lo shalab ne do mori bhol thogurel ni na supplement tawu aba tawuro ngai bobi gi mela mali hebi gi duma ado ai site ai site chumi chumi ado se ko na mon yana na hujik se mori bhol oina hujik lakse ning se bro ai area dagi overall da Sangai festival se some covered as young to 2010 to 2014 jai bugdi investment revenue gi record se leitawi wari ni swai gi area se kitang public domain da khangan bada basi yawe area obra aduga maroina ngasi khabar da yaw se akoi gi person with akoi gi physical disable hai tare moi sing chi gi khudong cha pi da ba aduga samoy karai do ma store gi kari gi sarang na basu su koktri hai gi adu area dum da maroina thabiram tai maroina physically disable Howzaki Ozabu Bina Habiribo Sangai Festival Simagi tourism gi promote Tonoboga line the Chatre Mela Amani Habisi Masi Isamak to fill to organizing committee meeting the Masi Putok Nakanani. Whether it is a tourism festival or this like Kashurata Port Masam Yologa Taubasimasi Taholagumzi and it is the biggest festival. The top of the
brand business enterprises amagi magi phawba ahenba jewelry haro Manipur da top jewelry kana lai sai pa dukana ma phambiju hata Sangai festival da hapsalakpa laikai da khungang da taw potu festival ji da pusalakpa masina Sangai festival ji gi masak theli habagi poche koi yam kupna naina da banate nainai aduna handak ki poche koi da OCM da decide tawse stall masing limited tawre hanadi more than 1000 hen sai 1097 da musarami han mawang sai da handak se ekoi na 800 da fix tawe 500 at lamoi khungnam khong 300 at hapta kangjebo masi ju koi na masagi food stall 80 thame ari commercial gi ari others ki ari foreign gi ari other state somaidro thambase handak ti foreign gi wena thammi base 95 stalls hoji resta tawduna moigi tawba hawrabani hai akoi hojiki ujadore na thambire ba wafam da koi khangda bana te chumthok chanaba reform ama lagna badi akoi honari stall allotment je akoi mamang da yam problem thokiba mam do handak ti purely akoi computer namaga honorable chief minister na honorable minister MLA mayam burkar prasad koi mayam chief secretary mamang da button namaga draw of laws ne hada koi na kana tawjari yam clear transparent wena akoi khonajari hojiki Sangai festival gi da sumo puraga paisa pugrani haba wafam je masi madi oja bobi amtang review to pami kari gino haibu bu ai khoi na honari ba Manipur gi tourism ji mayam na khangana ba we need branding Sangai festival da sumo la ane hargadi different people from the other states so I say we area chungda da wong male oja bobi komar hoina maming sataba lamdo khwaidi khara maming satpa lidaram changurgati ngasai mafam dugi lona na pawi bukan su irakado me so why I don't know adoi de say why Assam is this using the Aishwarya as their to promote tourism akoi the meri kom mere pan bagan the Manipur masak khange ba hai the tourism the branding is very much required mayam the attract tawna ba festivals the attract tawna ba because of sumo gi dong ta ngarang hogdoku no with ai sa yauje huge number Hujik I want to keep on asking them to sumo wrestling game of Pami Pung Kada Hagoni ticket cry the Pangani. People started what to say asking about the sumo. Yes. So Moron to them angle was the whole venue Manipur to promote the Botakatani and yes, more than perhaps Adugi Ajan. Yes. Saying Sagis Memoriam Paso Clear and Pangi. Akugi Mago from the Sumo. Tourism si mayam yung jina pasha mangali hai ba masim dong aim dong sangduk sa game tourism da state ki economy hankalang gani hai bane tourism department da pasha lak gi na te ko ne festival selis Sangai festival sen ba matam si da masida kana hanga da sectors jing jing bi ba those who are doing ziki cab service Manipur da cab service to riba mayam commuters mayam jing je huge number ne Masagi Princess of Thailand lago matam da masida margi protocol gi gari mayam se masi tauna hona bada akoi department kaktana hujik winger kun kuthra ji engage tawra thamin akoi maw da thari bani directly indirectly yes we are not earning money but we are providing what to say benefits to the different sector those who are doing Momo has said that during Sangai festival hotel is full Hujik hotel book to in sort Sangai festival kana is authorized sector to somebody yes but at the same time unauthorized sector the kana mayama kaneba hoi aduna masai hotel phamaga leibi ba lambi da chorok ta leibi ba arigi tourist destination loktak sida handak chakka visitor mayam jingi mapan de lakko mayam jingi loktak se ngarang Japan sumo gi wrestler mayam phamina sa thamine moida khoina wari li Manipur gi unique oiba pose honorable chief minister na Manipur se polo gi horok phamni Polo has started from me. They said, we want to see Pony. Where is Pony? Pony um yenge. Polo do sana. Ayo ko na pubi ware. Now, moi jina uji polo da mo yemo usaturi. Sumo resa to Manipur si branding to no ba Sangai branding to ro porke ne sumo resa no uji Pony mo polo da mo ngawe ngong chele am sam Masih plus point. Whole baru dengan saya ki person with saya ki disability ki pose masih yang pasal apa aku department masih fully endorsed tahu work order pin.
WA order has been approved. Okay, Mokoida Kauraga Pasana Hire, Nakoida Tauga plan of action, Masi Habiu, Karam Kari Karino Tauga Tabak other my plan of action, Narang Lama Summit Torame, Akoi Mapam Moyi identified Torengasi, Akoina Haribasi, Sangai Festival, at the crowded Arui Vilapunina, at that time of the day, disabled me, I'm some Madu problem legani. You do some what to say home exercise or homework exercises. What do you want to show to the people? Disabled or differently able person she told me has 1 or 2 3 4 some talk Kalaga doing Mapam Pirage adu showcase Toro. Other than Moy selection to Lamjen to Wadu to Wadu at the time of Sangai Festival. Benugi Mapam is the problem tokeni. Drop to the Morum. अदुगा मोर बोल लोशल कुसे हेरिटेज साइट से परमानेंट हेरिटेज साइट की बतांग से कुछ भोगदो मसी की लम की करेगी सर्वे तो मसी लेते याम चुम वाफम नि चाहिए खुदी की हेरिटेज साइट से तो पार्क से तो कोई पैसा तादे अदुना हुजी गवर्नमेंट की मागी कोई अनुभव प्लान लेबसे कइनो चाहिए खुदी की संगाई फेस्टिवल सन बदा ह्यूज मनी को स्पेंड तवे इंस्टेड ऑफ दैट अखोइना हुजी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म दा प्रोजेक्ट अमा सेमजरे अखोइगी कैबुलम संगाई पोनोफ मफम ओरिबा लोकताक सिदा मफम आइडेंटिफाई तौजरे मसी सिदा अखोइगी सारिबा हेरिटेज साइट हुजिगी पार्क से लेरिबा खुदी मगे थमबा एमपी थिएटर थमबा लेक व्यू थमबा समथिंग संगाई फेस्टिवल जे एट वन प्लेस अखोइना मसी ह्यूज एरिया स्पेस अमा हुजी आइडेंटिफाई तौरे अदु तौरगदी अखोइ कॉस्ट ऑफ द फेस्टिवल मसीदा अखोइ मफम मंगा थरोंग तौरिबगी प्रॉब्लम मदुमा अखोइ लैररोय Handarani financial के दो sector handarani yes अदुना मदु मसी पोले पदा हेरिटेज साइट से अफम खंदोय सुगु जोदना उबु फंगनी है हेरिटेज one day सोयदना मसी उबु फंगनी thank you Sachhidanand aduga ojawi aduga marup Ibohal gasi impact news to lakpiba du ngasigi manungna se mapung phan bitu losalapti kai khomna chilba guest saw mapu amukana thagachari ngasigi damak the impact news gi manungna matang se sindra ta jai role du lamdan tholiba thodo ato kya gi mari chumba report ke damak impact news mi ka adu review